Asoma phone ana pa me chache bibia na ene eye kwase da mani enso age pa abuzia obi ka chere o se Abrokyire wa hu enye da obo obi ka chere o se Abrokyire enye da me se obo di BBC ewu di BBC ewu pa Abrokyire hwe ya wan se Abrokyire enye de Abrokyire de rough me can't know. What the Abrokyire ni bi manage na say obi catch know. Hey, Abrokyire the wedding yeah bro. Abrokyire yeah yo Abrokyire sit na and na yeah bread and na my thing. Me say oh boy. Abrokyire what the papa. Na na pa man sorry. Me how ni say. E come be di me a we enya fe na se bio me ko chianfu makotu banche akopem brode ne hwanhwan fast food me fa fichire ya supermarket ni shopping mall ni me kopem fast food bi atobe di na tempo mani fast food wa ho kama ni fast food ne say me pe frozen food sui enkoko fun na bui Abrokyire de oh nyaminchira bro ni sana enunti ne ya na twene Jonas ka nyaminchira bro ni ye boy and say my bro for ya me kan chira e mo bi na da e mo bi kan chira o se bro ni kuro munya de Abrokyire de ho e de papa ye boy and say my kwasi bro ni Abrokyire de o e kom be na de wo Abrokyire e kom ne wo Abrokyire me say me pakoko na me frozen food akoko food me farm actually here supermarket ni me pe bibia ma wrap big shopping mall makoto twitwa akoko e makoni jene ne ne ma ya ne de agu ho ne ya Abrokyire de papa and na kwese amasore be mo Ghana enka me be boa me ho makwasore Abrokyire de ne asore na we ne kwese azofu ye beto collection ba kumienu miensan enan enum kofi na ama na ye gba for ya horo enua harvest one media harvest at the end ye tight na ye chese what Ghana ne kwese enka asore ye pinso ko yisika wa sore dem sa nyina wia na fe wedding so pia so yeah, break wo enkwasi ya wedding invitation for mu a was me ye adore enkwasi asem na me nko wedding wo de wo twa wo banzo so amensa emra wo to gbadi ndi nsa mra de was ye adore wo ni sikanka wo ware nti ye ware ya bre invitation ye mera ne mfasika mere no wo wonso so a wo to ne badin a ye nsa mera mfasika emere no asofo nso twen me sin ne kwasie kohwa sori dem sika ye hwie sika ne go ho wi a na afi mu ntime nka no de counting machine ne kan sika adio bibini aboa owi a na akwatena fie ne obi na num te sa no ma akwamo de ya nyansa obi ka sa Abrokyire de oboa Abrokyire de haye de papa me sana pa ma sorry me problem ne say ano pa ma sorry me ni problem ne say e kwam de me fast food ni ma koto no ma be akoko nam ni na abui e de nam prako nam friend say e de nam no me pa me nya beef ben na ntwi nam aponchin nam o se bo nam nyina akora be nya bia awewa na no answer what you chama koni jene na dia wono hands de issue na biti yo e monso de ye fa ne kwa e mokuro mu na meti ne o me di mo rough e be ye mfie ne e wo ho num na kiri ma wi mo sa me ta mo nko e tani nyina ye mo o se Abrokyire nya de ho na ka kire mo bi nsisi wo mo kasa Abrokyire nya mo boa Abrokyire de head because the Ghana and making yeah the sorry how I doing collection be na fe sorry free wa afi there yeah the wedding
engagement adore edian eno nyina chi ayi nso pa Ghana ayi me makoye kwawuni sa me fro bipo yesane ni me fro na me sane ase opuro betu sika gusa ha meti ya no de wo wedding invitation no anase funeral we na breme me ho atome me si be yemfie be enum ni me ha me nko ayi bi ada na me nko bi adore ni me nko engagement ni wedding ni asori bi ada ya say me didi anima da or die be die enti mo bi sisi bra broche ni bi abroche de e hwe de pa me na me ka kire o na embom na anu mitu ufu so me ka kire o abroche de obeba o na embom e kire asem no boa ho so ba abroche da ya de adwuma de na tena ha wate nya se wote me da se abra no afa akrowa e na afi awo no so no ebe dew o fu abe moa na akote kra de be bia betu afa no hu o betu hu kote no etia awom na no bi se memra Canada na mse meme ya mra Canada sasabro ni na memra Canada na o mekumi ya ma wajimi countries bi wo ha me ba bia meti ya mame e wo me comfortable zone be okay countries bi se Canada no Norway no New Zealand no na ba kun ya ntokwa ekwaso Russia hoyi me nkotina awo we mu a me wo sasaboro o samoye kumi me nkotina wo mjan wajimi pe hayia enti bra broche ni bi wate ano pos mafo ni mitu fu me say emrante ni mabawa no mumra broche na broche no bedin ne so beti ayi sembia ni mu na wedding engagement ni adore ni friend saying sorry collection ni tight bebrebe bia nim nemo ma wona be dew ala pa mi si ha me chia bebre bon sama ho